Kambaze banyiri makayi. Iri somera nuko kubabarira tukagira ngo birarangiye naho murasevinze. Ikono narahibi. Memory yanyu battery carte memory yanyu nziza yuzura ku buryo muza musevinga gusa. Ntimwa babarira ngo bishire. Iri somera ryavuye. Ryavuye. Ijambo rya mbere mvuga ku bagore. Yego. Nta mugore ugira umutima mubi ku mugabo we. Woja muri WhatsApp. Nta kindi ugambiriye. Shobora kwijokanja n'umuntu. Wewe muntu mu bantu banje. Uzi cyo tumanye fata. Ikiza gitumaje ifata telefone yiwe. Turaba YouTubers. Nzamara kukohereza abantu linki. Abandi abaturanye n'inshuti bakazishira stati. Yo kamashiraho umusaza we. Imisi myinshi. Neza tubaye ikaze abakunzi bacu bari hirya no hino turabaramukije cyane. Turi kumwe n'abatumirwa uyu munsi nkuko muri kubireba. Baraza batwibwire nimba ari couple cyangwa nimba ari abasore batarashitsa. Hanyuma turabona gukora ikiganiro dushingiye ku kuntu tuzaba tumaze kubamenya n'ukuntu bazaba batwibwira. Katubasabe batwibwire hanyuma tukomeze. Mwaramutse abandi mwiriwe abandi gakeye. Yego. Tumeze neza. Amazina nitwa Jacques Ntungane. Ndi umugabo wubatse ufite abana b'abakobwa babiri beza. Beza. Aho. Ndi umusita w'umugwera. Ndi umwishwa w'abanyakarama. Ndi umukwe w'abasinzira. Ndi kumwe n'umusinzira. Basi. Ngaho nawe natwibwiye twumve mbari umusinzira muri kumwe ari inshuti yawe cyangwa ari muturanye. Murakoze. Nitwa Teta Gentille. Ndi umusinzira w'umusanganya. Kaba umwishwa w'abanyabyinshi b'abakabo. Kaba nshatswe mu wasita w'abagwera. Kaba ndi umufasha w'uyu mugabo akaba ari inshuti yanje. Basi. Dufite abana beza. Murakoze cyane. Abadukurikiye bamenye ko turi kumwe n'umuryango cyangwa se couple umugabo n'umugore. Turabashimiye ku mwanya wanyu mwaduhaye. Turashimye cyane Imana ibagirire neza. Cyane natwe turashimye kwikaze. Asante. Hanyuma mumaze igihe kingana gute mwubatse nimba atari ibanga? Imyaka 4. Tumaze imyaka 4 ihaye kabaka 5. Abura amezi make. 5 uko turayirangiza. Yego. Imyaka 5 cyangwa ine haye isingira 5 ni myinshi. Uko biri kose mumaze kugira experience itandukanye hejuru y'umuryango. Ubu muhuye n'umusore w'ingaragu utarashaka. Yifuza kugira urugo rwiza nk'urwanyu cyangwa yifuza kubagisha inama ku buryo yagira urugo rwiza. Kuko bamwe bazarwitije ururito. Abandi ngo zirararisha ngo bwaca zikazima. Bagacanganyikirwa ntibamenye nimba ari urugo ari zirarazisha cyangwa urugo nimba ari ijuru ritoya. Kamwe rero mwageze muri ubwo buzima. Mutubwire mumugire inama umusore nko wamenye ko ari ijuru rito cyangwa ari zirarazisha. Urugo mukuri mu rugo rwiza ni byombi. Ni ijuru rito kandi ni nazirarazisha. Nese ibyo bintu biragirana. Birashoboka. Kubera ko twumva ko zirarazisha. Yego. Ni nk'ikirere. Uyu munsi hirigwa izuba ejo gusa hagomba kubaho management y'ukuntu mwebwe mu managinga ibyo bintu byombi. Yego. Nimba uyu munsi ryabaye ijuru ritoya muranezerewe muri mu rugo. Yego. Kandi kuba zirarazisha suko turara tugwana. Ahubwo nuko hari icyo tudashobora kumvikanaho. Kandi ibyo ngibyo ntizoreka kubaho kubera ko nje n'uyu twamenyanye dukuze. Turi abantu twakuriye hamwe tuvukana afite imico yakuranye
afite inshuti yakuranye nazo afite ibyo yemera n'ibyo atemera nanje gutyo rero muri bya bindi yemera atemera ashobora kukizana nje ntacemera kikadukoroganisha ariko muri uwo mwanya tibivuze ko kera dutandukanye ngo ndamuge ngo ngaho taha rero niyo mpamvu umusore ushaka gushaka si paradizo abagiyemo si ijuru abagiyemo nta hantu abagiye agiye guhurira n'undi muntu uzanye imico yiwe ya mico bakayihuza bakayikencura bagakuramo itari myiza bagatangira bakubaka iyabo ibyo bagenda bahuriraho nta muntu nabwira ngo ubwo ushatse gusa gushaka ni byiza kubera ko iyo ushatse usanzwe uri umusore urumva iyo uri umusore nimba ubyutse ukiborosa ugasiga borosada ku meza abazifite cyane ko abasore bafite amameza ari bake aho uyisize naho uyisanga ariko iyo ushatse iyo ubyutse ugasohoka uza ugaruka ugasanga hari uwo usanga ukwakira nimba wari ushonje akakugaburira nimba wari ufite icyuya akagushyira amazi muri dushe nimba wari wambaye amahoza asa nabi akaguha asa neza urumva gushaka bifite inyungu nyinshi kurusha kudashaka birumvikana reka baze kina mama ntaramubaza icyo kibazo nari nkubajije hari ibyo uvuze byo gucencura nk'ijambo wari ukoresheje gucencura imico y'uwo mwashakanye bibibye mukabicencura mukavuga ati ibi ngibi tubireke ibi nawe ubireke duhurize hamwe hari igihe iyo mico umuntu yoyicencura gute kwiga mugenzi wawe ngo ibi bintu uko biri kose ntabikunda agomba kumubwira akabireka ntashobora kubifata nk'aho umubangamiye ni gute icyo kintu abantu bashobora gukemura icyo kintu cyo guhandoringa imico itandukanye yarabivuze ariko cyane yarashatse kumvikanisha ko urugo ni ishuri ubuzima bwawe bwa buri munsi mu rugo ni ishuri uba uri kwiga ritaza rirangira rero ya mico yawe ndatekereza umuntu mwashakanye ntiyokwereka inzira mbi byanze bikunze iyo ahakubwira ngo iki kintu kireke ukore kino aba yaguvana mu nzira mbi agushyira mu nziza cyane ko iyo utarashakwa cyangwa utarashaka bazavuga ngo umutwe umwe wibwira inama y'ibisazi uzi ukora nyine icyo ushaka ntawe ukuvuga ntawe ugucaha rimwe na rimwe ugasanga uvuye mu makosa utari wanamenye ariko ko ugiye mwabaye abantu babiri uzugira gutya akabwira ati iki kintu ntabwo ari cyo muri sosiyete hano mwacu ntabwo ari uko bigomba gukorwa bigomba kuba cyangwa arakubwira ati njyewe sinkunda kino kintu ko umugabo wawe nk'umutware wawe uba waragushatse umukunze ugomba kumwumvira byanze bikunze kuko iyo muri babiri muza mureba ashaka ikintu kizobubakira ntabwo muza mureba ashaka ikintu kizobasenyera hanyuma ikibazo nari namubajije umukobwa aje kukubwira ngo dufate ngo umubere pare marene ni ukumugira inama ni ukumufasha kubaka urugo rwiza iyo bakubwiye ngo ube marene ni iki uzi utekereza kubwira umuntu uzabera marene ni izihe nama ushingiraho umubwira ko ku rugo rwiwe agiye kubaka njyewe nza mba marene si rimwe si kabiri wenda byoba gatatu ariko kujya iyo umuntu yakugiriye icyizere akavuga ngo umbere marene hari ubushobozi runaka aba yakubonyemo butari ubushobozi bw'amafaranga aba yagendeye ku mico yawe n'umugabo wawe akavuga ati uyu muntu agomba kumbera marene inama yompa ntuzikurikize gusa ngewe mbaye marene w'umuntu abantu benshi nkunda kubwira ntabwo urugo ruza rwubakwa nk'urundi ushobora kukubera marene ariko urugo rwanje uko ngubatse ntaba ariko wowe wubaka kubera ko umugabo nshatse ntabwo ari uwawe uzosanga imico y'umugabo wanje itandukanye n'iy'umugabo wawe niyo mpamvu nkwigisha bya bintu twese duhuriyeho utaruzi ariko cyane cyane ibyo umugabo wawe akunda
ibyo umugabo yifuza iterambere ry'umugabo nje sindizi no uzorimenya mwabanye nawe uzobimenya mwabanye kumwe nuko nanje wanje namumenye twabanye rero sinovuga ngo nzamubwira ngo ukore kino nzamubwira ibintu nawe ubwawe uzi ukamubwira gusa iyo akurikije bya bintu bikeya namubwiye n'ibindi bikeya umugabo azomubwira ndabizi neza ko rwo rutomunanira hanyuma reka mbaze Jacques ubu ariko ni ikibazo nk'ico narimbajije Gentil pare na marene ubu nyina benshi bari mu kugendera ko baresha afite niyuzusha atazomugurira kamubaza kunyohereza costume heruka kugura ariyo nanje nzasonesha ngo azaberwa ngazatoka kwifoto yizitoka ngo kandi ngo aranabimenyereye kuri wowe pare na marene ni bihe bintu umuntu agomba gushingiraho ahitamo pare na marene sasa nibyo si bibi yego kuko ntiwozana umuntu n'undi wambaye nabi ngakubere pare mu kirori kuko ikirori kiba kigomba gusa neza ariko intego nyamukuru si iyo ngiyo intego nyamukuru yo kuba pare w'umuntu ni umujyanama wa bugufi ni umubyeyi wawe ugomba kukugira inama rero umuntu ugomba kuba pare kuko ntago naza kukugira inama y'ibyo ntaza nkora yego hari umuvuga butumwa numvishe wavuze ngiwe ngo hari kibwiriza tubwiriza ngo kubera ko nawe taragishobora yego rero uyu munsi umbwiye ngo nkubere pare namara ko bwatewe uzusiga ifaranga mu rugo kandi jewe tazanzisiga uzi icyapa icyapa uzi umumaro wacu ni ukukwereka bico bigasigara ni ukukwereka inzira kiyaye aho ushaka kugera ariko cyo kigasigara hajye yego nanje nikakomba mbaye ari umugabo batubwiye ngo azasiga dati mu nzu ngo saa sita na nijoro 30 kandi yataka magana 250 y'amanyarwanda kandi yataka vuga ngo izi mboga ko ziri mu isosi y'ikiyo rero pare abagomba kuba ari icyitegererezo abagomba kuba ari umujyanama kandi wujuje za nama agiye gutanga ari rero umudo wa mugeni yego ariwe bareberaho asante cyo kintu murakinogeresha hanyuma reka twinjire indani ibintu byinshi murasakera nababigiye babica babisinyare hari ikintu mwavuze ko mu rugo watanga ivuga ko ari byombi ko ari ijuru gasakaba n'ahantu hashobora kuba changamoto rimwe na rimwe izo changamoto arabavuza bavuga ngo abagore ngo bari mu bantu baza baprovoka ibyo bintu cyane no ngo kandi mu kubiprovoka kwabo ngo bagira gakayi kagasu gato registre kaye ministre ngo bagira ikayi ngo bazabandikamo akantu kagakosa kandi akakabika mu cyumba agaruka muri saro akavuga ati ndakubabare kabisa kino kintu kirarangiye zikosa wenda yuko wasize dati akavuga ati kirarangiye kabisa ame ejo ikindi kikaba nyuma y'amezi 4 ngo akamaso agatangirira kuri cya kindi cyo mu kwambere ngo nubundi ngo no mu kwambere ngo wagize noneho baravuga ngo abagore nibo bazanye indya jambo ngo ndagusomera kuko ndagusomera ntaho soma ijambo rimwe ni ibintu yabitse ni buriyo ni bikomboreyo namakaye yashaje yagiye yandika ibintu uyu munsi umwe ngo akabigusomera reka mbaze noneho banyiri bwite kina mama banyiri bayaza banyiri makaye
kambaze banyiri makayi iri somera nuko kubabarira tukagira ngo birarangiye naho murasevinze ikono narahibi memory yanyu bateri carte memory yanyu nziza yuzura ku buryo muza musevinga gusa ntimwababarira ngo bishire iri somera ryavuye ijambo rya mbere mvuga ku bagore yego nta mugore ugira umutima mubi ku mugabo we nta mugore ugira umutima mubi ku mugabo we sinzi ikiganiro numvise nimba ariko aba Aline Appendix numvise nawe ikintu baragikozeho njyewe ndavuga kuri uyu wacu tubana mu nzu yego ico kintu twikunda kutubaho cane rimwe na rimwe twoza no mu materaniro twakosanya bizabibaho cane Semba nikiranuye ke wowe ikiranuye mu mutima ukike nico kibazo cabaye urakurinde reka nkubwire ukuntu byagenze njyewe mu by'ukuri nta hantu nshobora kumwereka mu dushobora gukorogana mu nzu akamasohoka azi ngo tumeranye neza agasohoka akagenda jewe mu mutima wanje namubona kabone kwibuka kurakara kandi n'ukuri ntabibitse mu mutima kubera ko wa mutima mubi ntawe umufitiye ahubwo ico nza nkunda ico nzara nakenera n'abandi bagore wenda baratubwira nsekena ngo cage twakoroganye anyegere aho ambe hafi aho tuganire tusabane imbabazi ukiraho hari ikintu hari gihe ashobora kukwegera gutyo hari ijambo ngo mukunda kuvuga ngo tubireke iyo tubireke tubireke ntazo zarangiye cyangwa tubireke byarangiye umuntu azamenya kujya umuntu wiwe hari genza mbona ahamvugisha ariko atanyitayeho iyo hamvugisha nyitayeho nze mbimenya ni hamvugisha atanyitayeho nze mbimenya kugira ngo wikureho noneho cage na mugenguzo tubireke nigeva mpambona aha insaba imbabazi izaho ngaho ngasohoka agenda akaba yogenda kumwe ati sawa tubireka akagenda yataha ninjoro sinduhenywa amazi sinduhenjya kamwihorera kugeza igihe anyegera none njewe bikanya umutima bikanga kamubaza se iyo wayibona twakoroganye tunyegere ugaceceka kandi we nkabona ufite amahoro tumbaze uho ubona ntamerewe neza kuko ibyo bintu uzibikora iwe akambwira ngiwe byarangiye ikibazo yabirangije nande ikibazo uwo muntu reka muvuge nimba wari usoje namusubize hanyuma aza birangiza nande ari je wese twakoroganye mu nzu yamara yatahuka ugira undi uja gusaba imbabazi sasa uyuwe ati yuko abagore bose cyo undi nama twakoze nasanze tubihuriyeho n'abantu abagore bose uwabaremye inama yari yaremeje uyu ikibazo cye ni ukuvuga ngo ikibazo cy'abagore aza akenera ngo ibo ngo ntibaza bakoze n'akantu na sharijeri ngo mubanze gufata iminota 40 muganire ngo sharijeri yari iraha ngo biza kugenda gutya ibyo bintu biragoye kandi jege ko ndaje mu ijuru none se twe tuko turasiga hanga uvuyeyo oya ico kintu oya aho je nkamubwira umutima nama ati mana nyagasani uranzi kandi ko nako ntakindi kibazo jewe ndabirangise kandi ariko nukuri kandi bikaba biva ku mutima ku buryo no kwa masoka ari kama muzanira rabero vuye nayo ku muhanda kama ati mpani rabero sinkiye nibuka kama nsiga na cyano ku muntu w'inzara bamusiga mwisho kamuga ati mugora raje umuterereho inshasha izindi zimerashaje aho nawe je nagera mu nzu iwe akavuga ngo iwe akamufata nko kwihoma ko ndashaka kuba ari kwihoma ko ndashaka ibintu bikavaringa nawe nje ndi mu nshingano no kuja mwisho no kugira ngo ndatanizira nahaye ariko bo bikibazo cyabo bakunda ngo ikintu mugifatira umwanya
mugifatira umwanya abanza arire yanga ikintu ariko twaje kumenya ubwenge ngo bagira intwaro zibiri ngo iya mbere ni amarira iriya ni misile indi zinyivuga bataja kumenya ko twayivumbuye tuzayivuga twe iyo misile rero ntayo aho wewe ukavuga ngo wewe uba wabitaye haje jewe nukuvuga ngo ntabwo mbana bitaye haje iyo ikibazo kibaye dufata nk'iminota nk'ibiri kambwa yatewe ibintu gabyabaye ngaho mbabarira tureke kubikomeza ngo ce tuba bikuye ku mutima sheri ese umutima ni ikintu kuvuga uri seriye ngiye mba ndi kukibona ngo bakunda ngo banze umwiyegamise hutya mbwa yatewe nakubabaje umuntu umuntu yakubwira ngo ngambabari ahagaze ku muryango karakingura ngaragiye amasaha ya mbabarira ndagiye ndeke gusiga mu nzu meze umwana wacu mukuru usigaye umubwira akamakubwira ngo masaha imenishika yabikuye kwande kwasi wamutuma ngo masaha imenishika uyo mushika ngo imemushika nukuvuga ngo sababu ya muda papa mbora azabavuga ngo mbabarira nakere akama kingura umuryango akagenda nta kintu mvuze kandi arabizi ko njewe nababaye nashize agwe ndi wo mugira sawa birarangiye ngaho birarangira gute tutavuganya ngo birangire tubirangize umutima wanje we no kubivuganaho kuva ku minota 30 kugeza kuri 40 kuzamu twicare nijoro nimba tugiye kuryama twicare mu cyumba tuganire ikintu kirangire cyangwa muri salon taguganiriro ruhabo twicare mu cyumba tuvuge ikintu gishire umutima wanje nanjye wumve ko babari abantu barago uzi ko nje nzagira ikintu cyarangiye nanje kama njyama ngasinzira kazasinzira gutya nkaryamye nakwicura ngasanga umuntu yegamiye utanda gutya kabanda ngira ngo karasenga ariko ngivuga ko atazasenga ngivuga ko gusenga ari ibyaje ateke nukuri kumana abo ntozo tumana niyo mpamvu abandi twebwega mu bwoko bwacu tituragezaho imitima mibi yo kuvuga ngo reka mucunga sinzire mukizosi niyo mpamvu andi abanyamoko biza bigeza iyo umugabo azaryama ngo byarangiye umugabo birangiye n'ubuzima bukarangira bikarangira n'ubuzima oya nukuri cyo kino mubaga muzange n'umucikosore umuntu azamenya umuntu babana ugomba kumenya umugore mubana cyangwa umugabo mubana kugira ngo uzumenye ukuntu ugacaka ibibazo mukirangiza kugira ngo kirangire kive mu nzira nawe kumuta mu nzira cyo gutana mu nzira ntabwo ari byiza asante murakoze cyane ko turagenda tugana ku musozo hari ikintu muri iyi minsi abantu bahaye hari umugabo wavuze ngo abantu ngo ubu bari mu gupfa za size 3 si gutya cha ngo bari ngo hari cyitwa contact bagapfa cyitwa contake bagapfa cyitwa konti tuvuge kuri ico cha contact ni wenda ni telefone naco dufite twe kirino cyane za contake tuvuge ico dufite contake ndakibaza no ngo abagore bari mu kuvuga abagabo bari mu kuvuga ngo telefone contact yaje umugore akavuga ngo ta telefone yawe ni yacu nk'imeza cyangwa ni yacu umugabo akavuga ati wowe ufite yawe kandi iyo yawe si yanje jewe iyo ni yawe ugiti cyawe iyanje ni yanje ugiti cyanje iyi nzu niyo yacu n'ababana nibo bana reka mbere kuri mama mushingira he ni iki kiza gituma telefone yawe izi kubana nto kuburyo uzukenera ngo wongereho niyo umugabo bera ntago ari uko bayambanye ntoya ahubwo nuko ibiri muri iriya nzu byose nawe ubwiwe tuba tubisangiye
telefone ntirimo. Kubera ko mudakora mu isahani ngo muvuge ngo amasahani nayiwe. Amasahani giyo warayaza telefone sora yinza iwanyu bareyiguhaye mu biro kandi mukubana ufata telefone yiwe bivuze ko nyimwatse burundu ngo utarakomeza uzura kureba iki muri telefone tureba intego izi kujana muri telefone y'uwanyu niki se ntoreba ushobora kuyifata ngiye guhamagara umuntu iyawe niyo natama inite mfite ubwo ni urugero niyo nata telefone mfite hari igihe udafite telefone ukifashisha telefone y'indi muntu gwagushira n'indi WhatsApp tuvuga uyifite none ukuntu bafite telefone yanje ukwezi kugashira ntarakora ku telefone y'umugabo ayo kumwe kwabwira make kugeza guzindi ayaye tunamenye ko yaguze njewe n'ukuri si ukubeshya nzanye koraho kandi kayikoraho nta mutima nta kindi kintu nta kindi ugiye gushaka nta kindi ngambiriye aye kirahari cora mukakikaba wa mwanya nyifite ariko sino nta kindi ugambiriye shobora kwishoka nshaka no mu mafoto Uwe muntu mu bantu banje mu bantu uko sino nabara mu banje je na Jacques tuba tuvuga urafata telefone ya Jacques ngo tuvugane gute none se sino fata telefone ya papa mwana ndafite nimero yawe kavango reka tuyivuganireho ayaye wenda ko turavugana ibyo uyu munsi gusa ni ikintu ngukenewe cy'uyu munsi aho kandi wenda nta nimero yawe ngira sino fata telefone ya papa mwana ngo tuvugane kuri telefone yawe uwo munsi ko umuntu mubana hari uwo bambwiye aho urane ibi message mu kumara amasaha 28 zigasiba amaye kiriya kintu ni kibi ayi kiriya naragishimye niki kiriya kintu n'ububanda ararandikiranye n'umuntu sinzi gahunda bazobapanga arangije atereka telefone atamusubije bukeye nyine hashize amasaha ujya mu ntara musitewe none kutansubije ngo turangize ya gahunda sanga n'umugore uyifite yamaze ngese yajya twaza tuvuga kuki message gazari zasiba yaraki umugore yarakeneye kumenya ibi ndetse ahubwo ko baradukoshe bagize 24 ni nyinshi wana kiriya kintu na amafuti n'ubando bw'ego oya mu byukuri njewe nta none papa mu ntiwafata telefone yanje wivugire wicatireho uvugisha jewe nara iyo gani ya mico nakubwira abantu bakora atandukanye uyu aho yakuriye aho bashaka kuba ntawagiraga ikintu cyo ntarutaraga yawe yakwitumwa kubera ko uyu nguyu aho nje nkunda ibintu bimeze gutya ahubwo akunda ibigiye gutya ubwo ni gutya ayaye vugira gutya ibintu bimeze gutyo n'ukugumani yawe gute umugabo wanjye amisha telefone ye kuvuga ngo ninde muntu wari kuvuga ashobora kubona ndi kumwe kwanza yarakubaje ngo se ntiwosha mu foto yiwe jewe sinoyifata nanje niko woyifata uzi cyo tumanyifata ikiza gituma je ifata telefone yiwe turaba youtubers nzamara kohereza abantu linki abandi abaturanye n'inshuti bakazishira stati yo kamashiraho umusaza we ngimisi myinshi bazabangojera wa jamwe ona te apostinzi igitego ngimisi mutwari tubura urakoze kunganiriza jewe nicyo gituma telefone atewe rekaga basi ni posting stati iruhande rwa musaza wawe ukumbuye kamanye musubiza sinzi ngo yo chata cyangwa ntiyo chata kandi jewe ndi imbere ya kamera kandi imbere ya kamera ni imana kamera zitandukanye n'imana ariko reka mbabaye none Gentil nimba uzona ukwezi amayingabira azashira atatoye telefone yawe we ni gute uzukenera ngo amayingabira ashire watoye amayingabiri yose ariko yose ko yigira menshi kubera kise noyifata kimwe nuko noyifata ni yawe utazarinda ngo murayifate ubu uri gucata gucya kuvuga ngo gira vuntisi acate kujya zibiri
kwanza ibyo nza mbikora kuko ngiye nta telefone ndukwiye kuzi password yiyo cyane widusenyera cyane uzi ko ubushize ndakwiye kubaza password yawe narayihinduye Serikali arayifata sanga wenda yahinduye kiyayimenye no amasanga ameze Kise kone ngi hano bigenze ako pabo wagiye kwegewe no ngaso ndi password ijyaje tukwi Jacques ntakwiye kubaza password yawe ayo wowe njewe nukuvuga ngo n'umuntu twavuga njewe niyo adahari kuri telefone nzamuga ngo yewe runaka gatwavuganye uyu muntu tuganya amakosa jewe ni konte njewe gani ko kandi marumva ari wo muco marumva ari byonje bimama korera yabigaye abavuze n'impagarara zinyuzuye mu mutima uzumuzuza impagarara nize kumeze guhagarare ake kintu mu ncamake kuko okay wenda dushaka tureke kuvuga twebwe birashoboka ko nta yindi mico mibi dufite ashobora no gusangamo ariko umugore unafite umugabo wenda ushobora no kugira icyo asangamo iyo ni impamvu yo kwirisha umutima aho kugira ngo wirishe umutima ukwihesheje amahoro ayahe mahoro yo kutareba muri ese reka ushira ikintu kigusenyera muri telefone nimba uzi ko telefone yo gusenyera reka nkwe nimba ari ikintu unketse ukamva ati none nzahakikisha ko nkibonye muri telefone ye wafata telefone koko ukagisangamo kumva ninde wawisenyeye kumva utazavuge kwiremereza umutima kubera ko icyo kintu gishirango kandi uzi ko mu by'ukuri ninkibona bitazomeresha neza hari igihe ufata telefone ikintu cyose ushakamo wogisangamo hari igihe Jacques wenda yandikiranye n'abantu kugura muri telefone hari ba Alex gusa nabakora n'Angelique bari none Angelique amwandikiye ngo bite kumaze iminsi utaboneka kandi yo kubura gusa wewe uzuyisangamo ukamwiheza ibindi bisobanuro nk'umunani kandi ukabihamya none kurumva ko atari uba wiseye jewe nanje ntamuntu muzima ugendera kuva maternelle abana n'abanyarwanda iwe ijambo shu n'imitima nkine n'ibintu za sister nabo hakaba kwandikira ati turaburanye baby oya wewe uza baby tukabona kimwe n'uko nta muntu nabona ko ari yo kushura ibyo bintu nanjye nta muntu nabyandikira kubera ko njyewe ntawe nabyandikira ariko yakumva ko uyu mwana none niyo babuza kumwandikira ibintu azababwira ngo munyandikire gutya erega kugira ngo uvyirinde fata telefone yawe unyugwe nayo muhorere kuri TV umbwira ati nyandikira zino nimero zintamete mfite nyandikira izi nimero nkandire yes umpeshere ku gutwi ngumve kutera ariko Jean-Guy tugana ku musozi cyo yavuze ngo iwe ntaba agiye muri telefone y'umugabo gushaka mikosa nza ndifata just bisanzwe yes ni umuntu wenda twogaya bino ni biganiro kandi n'ibintu biri rusange umuntu wenda uzuja muri telefone y'umugabo cyangwa y'umugore ako nta mugabo uzuja muri y'umugore barahaba umugore uzuja muri telefone y'umugabo gushaka mico kintu tumenyesheje ko azagisangamo uburyo bwiza no kukireka cyane rero reka nsabe Jacques ijambo rimwe rikuri ku mutima muri ibiganiro twagize cyangwa irindi wumva wenda tutabashe kwibuka ugeze kubadukurikiye hanyuma na kina mama dusoza okay turabashimiye kuba mwadutumiye nk'umuryango wanje kandi abo turi kuganiriza abenshi baraturusha experience n'ubwenge hari abashobora kuvuga ngo ese bariya ngo bataramara n'imyaka 5 ngo ko baravuga iki arabamazumwe ariko hari n'uhawe utekereza gushaka kuriya muri iyi si nta muntu usuzuguritse wabo nukuvuga ngo nta muntu utokwigiraho kandi nta muntu utokwigiraho rero ibyo tuvuze si ubuhanga si ubwenge arantuga bakunda ngese ngo ninde wajyanditse mvuge ngo ejo ndi ngo nazo nsoma agatabo ngo dictionnaire kandi ngo bigize abasomyi ejo ndari umuntu twahuriye Rangata twagiye gushingura turarusha amarira yawe menshi afite igitabo cya page 300 kana magenda yashize mu tukigucya ngataze no gusha page rero
abasore batarashaka urugo ni rwiza yego kandi n'abashatse fondasiyo ni imwe, umusingi ni umwe, ni ukwizerana no kubyereka Imana urugo rwanyu mukaza mu rusengera, ahasigaye ibindi byose ni ubuzima. Uyu munsi mwirirwa mumeze neza, nijoro mugakorogana, ariko gukorogana ntibivuze ngo muratandukanye. Mugomba gushaka uko mubikosora urugo rugakomeza kandi mukabikitegerezo ku bana banyu. Wa mugane kavuga gatabo nasomye aje gasoma ubundi ari umunyabwenge wandi umunyabwenge wanditse ngo umwana wawe takeneye ko umugira inama, umwana wawe akeneye ko umubera urugero. Niko wavuze nijoro kandi barayisoma ako nasomye yaravuze ngo neza ni kuko ngo icyo ushaka kubiba mu mwana ngo kubiba mu mwana ni ukubiba kubiba mu mwana ni ukuba biryo ushaka kumubibamo niko kubiba mu umwana karabibona agatabo nasomye. Sawa. Kwa kundi se ngo masayimeni shika. Ndumva se ise ko yamushitse none n'umwana ari kandi ntawagiye. Oya arakoze, murakoze kandi yego kubana natwe muri iki kiganiro gito twakoze kandi tunabashimira ko mwatubwira iciza mukadutumira. Asante. Nama twatanze cyangwa se ikiganiro twatanze suko natwe dufite experience nini. Muri comment zanyu natwe ari byo tuzigiramo kabisa. Yego rero urugo ni ishuri ritazarirangira, titwakubwira ngo urugo ni rwiza cyangwa ni rubi, nta muntu uzobaka nk'ubundi kabisa. Kandi iyo ugiye mu rugo tuvuge muri paradizo, iyo ugiye mu rugo tuvuge mu ntambara. So mu magambo makeya turabashimiye kuri iki kiganiro. Hanyuma ndumva mwabwira abantu aho bashobora kubasanga kuri channel yanyu. Sawa, twebwe dufite channel TV. Ni TV. Ni televiziyo. Nitwa Jacques yakitwa Gentil. Twabonye kuzuja muri clavier ugiye kwandika Jacques na Gentil mu magambo arambuye. Uze gutwara umwanya. Urandika inyuguti ya J ushireho ka kantu kayendi murakazi kaza gashaka kumera nk'akadorari gaturitse. Nurangiza wongereho inyuguti ya G. Yego. Wongereho TV. Ura umwadusanga ukandeho sabone.